Anar mala kenyam biya kamal anar mala kenyam we kane diala kontin barwani lingwasa me da la mal kaya an wale shanka wal baro ka pay ngwan ron kina dangro jandangre do bakel ban report me bana jelinkel ka ta dana je ben gaja bana roch you know ka mechro da la trewi ka koba alang ngwan ku kan wo ka mabeka baro ke report na dangro report anyam bala jen dun kore dana ci tuok report bana jelinkel report rawde bala jen kuidech ni SSPDF tin charo der yale ken o biken jien bugu we ka kobo ana bukon linga je report mani gor jeno bana ben nyaga yekel ka do dana de kon dia linga je ko stake information no walum to goro de ling kieten loro din ko de rande ro palpinga ling den ana biya kamal report ni am man ben nyaga yekel bala dung SSPDF shikan take general brigadier general lian mishanak rekor ka kobo kware maine kon shengedan chikon lingano an SSPDF spokesperson lure kong tele je statement mider lar ki terroj mider la na ka chukan la do ngot ken ku ken kobo ku ken control. But right now, Chikontika other information, real information, coach in every family ni. Nantin konti yiki and Tasnian, what they chikori token ka kubo tila din SSPDF, tila gad jane, kana gad duru kokian. Would me Mishanega, SSPDF Brigadier General, Nagaje Wankur, do no chakula dochi and Cheng and Antokore, dear Nage before that, maybe Chang well kel Chang where I am one medit, was chikori token, a can joyar. Right now, she'd namo lunjok. Kajari pore chala deni, kajen quick corridor to ka kobo, chirek yo mere brode. Chekna to waje, the SSPD of no tell me to a guard down a chicken, quoted in Kakuma Spilayo, Chabara Arca family members, and or taken Kagat Kin the Chiria. Ye Jadian and Boga social media, Facebook, and I shake a bararthen, and I should kind of point out and no take a God Kin the Chiria. And a quara look no latkeje, an 18 con till a quarantine. Ko ngai kon en koro mo to ka chang wel diok ka pay ngwan ron kin dangro jendang red bakel right now cha report cha de ku share an ideal anu lu ko jeno lat keje ko ken kume kim yadit kan ngana barar ko dal ken gala ngai ken no pek ci peng di chetenian god dan ci ko ci tokten shenge dan me ci kor meje to ko kore SSPDF spokesperson Major General Nuro Ikong me cha lat chela do nene he could not comment tele jom dere lar ka jen qui situation me to ka kobo ana ine kinete mala no tele rek gwaye long win mi nda tere mi to ko ai kono mi kan kana tele mi kan lat la wano tele rek tele kare do not teniken ke strategy ke let ken ka ko bi ke kuma spila yo kan nyom yot kan ma jen do dan lat ke but do che wejek kan it konti la relative ni ne kono chiriar kan all this officer SSPDF officer den kono chi liwankur ano chi mane ken chi gabarar shiram chala abi makar ano charai ke radio tamazuch kajen en wala la Friday en wala mashanga wal baro ko pay ngwan no ano cha brigadier general Santino Riaka Tian Cook Riaka Tian Shuk ano cha janak wade chi korte meje tokten boy ko toktin kala do nene ano ka roi mi chala ka radio tamazuch kene kan point kan kon jack point kan point kana jack okay but dunuo shanga jino jen chariar
mi chala ro kan point kan je mean that do the one kur kalat kenen no e ran cha je mo ka body cha ber ko lo riar no ka bar no one kur ngwade dan che ke tokten right now right kone ka jora ni kan lat ken cha ber ke report nyam cha ber jide ka charam dan la driver ki gere ko ngai kono kwar ki la jel ken ka torbeli ke report dan chalat wan gwad mone chwa driver chwa jaber ana ka chwa jen point and general chwa ber bara waram dan la gere wa cha je pel dioje wa te ka tam dioje kene dial kont kude chit ke bode ganika ti chala do chup ke jandang ro dungwan I don't know bari po dan chalat gwasme wa kan dial cha kan nak wa dan ti korche tokten but driver ko radien cha pelone kan bode ganika dial cha ka yor no shiram raja gwad me chala ro en wona ne tiken karam kel mi la body gadu na mishale mayik cha yir cha badon gwad mo no kene turbil jenen ngoje je shit ko daro de len den jwa yu chubu gwad den jwa turbil mo cha jeri up to now waken wa lat ken wona ne gor ken bat chajik no she family dien chi kule ben yala no buga teke men la lat ken no bana nyur ba je par now kono rajen wonena before kan we come down balade kuma SSPDF ngai kon diale ankore me mtuogo don wore ade jamal kap chonga kir mi yadi tina deria kachina de ko mi kir mi yadi no kana ri ala kan wo benangni wore dio je teram de liwontam siga nwor de liw ka ci gad jan ci kan de liw ko mi ram no go bi mal betin lato duno ko jenera mi mo mugi jobe kan territor ni dial be ko pai che gu jeno ben wer be kan ko jen ngai jeno yuda na gad jan kan yud na gad wer kon de kujimi so na meni rekel ko jin ba ji use no won ngai de to che gu ne de to kan de la zero kan dial ti kan de teke tit teke wang teken ke chok chia na chia ga de chia dorin chia de wodak ke gwa dan teke tin ba kan chi ka retaliate chi jen na mo chi jen dini jen ngai kon diale jin mi chi kor mi chi la niam chi mal chi bi mal jek that is mas mi chi ra jek ban o jin jiram ma bu dor nen ko ken bi je ya maji nyu du bomdu ke nyu di power ko jen ta dan le ro den tam la rana nen mi te ga mi ti dit ke te ga long di da nyu di ji ano be ji chen jek jen ta dan te ke kin mi yadit use SSPDF Uganda People Defense Force use the kan this minor tribe chet ke morale ber we ne ka kan ted use ka ko be ga use kan wari so kan ideology kan ne mo de kan this they can avoid de mangai kan on wari kan ne de dorian di na onak dorian che chuang na mane mission me de kur ma kir mi yadit daraja avoid te liam de to mission ngajne wala no gwade na shem kamal but gwinje no ben wari be ka nak lora bang a retaliation balar ye tok de ramla na ga toyka ke de mtu la ngwange bram mo bile loch chermi kon yal nen tam right now che to ka kobo SSPDF kanin tam SSPDF kanik ka greater people administrative area jen gwada danen taga joit kur chagwa chengum la kana tije no yene ngum ter yene mo wala ken be kan ga jane be kan wer be kan bat kan ga ben kap no re dorken te gari pon mashalat ala re gay ko ke jien she we ka kut kem yadi ci ga ro ke jen ku jong le ta jugo no mal ka jong le akir ci kire jogo no shi kurban na mal bana je non ka je and I don't know what he mean ko rami mo ko le ke dech e jene to wo no mal be no ngde mal be non ka nak nuore ka jeno temo go ingen point re gay ko da na ko te ke dine kon wana nakka kobo e rami mo mi la roi ke kuma SPLIO nana ka je dide mo kene de konti la tila ber kene jang tanke de konen kwa kor mo kwa je choite re gay ko ka jugo no jin bi mal bi no nga jong le state I don't know mal lot kan mo ne wana na me nanga kon ka na the report man chalari ne mandano ne ba roi ki de ne SSPDF chala do shikarden nyoko mu karden mobilize te ga godang diok te real karden katen wa gogreal kene nyirol ke witin ko ken maybe twitch I don't know but kep keneten kon tilla ngweni jan kep kan nanga kor nanga front line wi yit ken nuari ke wi yit ke kuma SPLIO ka front line ka ko
cha mobilization mo chala deken let kene ko wanwer waga yan match murai kon te right now ki information kon lat Carodian de ni assess pdf dial ko chaga jodor shalke le kwa ngola mo ka greater people administrative area wati anke report mi chalat wachi den chi chubu ni mi chi kene de kon la murle use chicken ke influence ko de kan wade kan yan match de kan civilian de kan yan match lo de kan ok de kan kanang ka de kan ga de kan ka page neme a join force kake chirmiran jikan lad medan ka kobo right now they are trying that don't can anyok no de kan mission me de kan lat no de kan wade kan nyom de kan displaced ko wi kan sha ga pereka chenge dan ti korche to but ngai kon dial me la to ka kor 30 day chiga tet ke kan dang ne ka kobo chikan la do re de ba me ka kala ba wasli ken no cha akob cha bu nyogo jek anwore chikan la de joj china ko le be surprise mi chikor yo to ya na ya jujre which men were content ken ke ken bi kan gwadan ke bi kan secure tel nor mu gorke ken no dial bu wo ching na ke Ethiopia cha ka gur ka territory dung South Sudan wal nuere ke South Sudanese ke ken chine ya gor ka border bi a chang ni kuje mi kan wer ken dial content kwa mi chene me kwa jila so jo no kono no ne deni assess pdf murai kone charen nyoko mu ko mobilize again chiga jien ti duob chikane jek ajen duob le kwangole ki duob greater people administrative area gwa dante murle tegeten den ta dan le roden tam le wo ko rin mat kel kan fozni ti chop ko diok ki ngwan ko te ber tegeten ne te nyam te jeng kan longa ber chiken jel ke kum jel kan ka bendien ko bugna be kan kana and another thing man bianga jene man cha report long ka ko ndiala ngach ko jikan la de joj kan mo ga ben ka kobo tel mi chala duel tel mi chala ran ken be ken ka wanga men duel te de ka kobo ko ken me changa ken ka wang jene ka lunyen jogo men tama ken be ken wanga duel dial te de ka kobo ba langet namo ajen mission dan lat ken tama murai konene ken be ka ben so ko kuje money bu kon dial te ngech katin kon lat Carodian ka wodi mite mi lero da baran la ler mite mi jeng mi lero da bana jelat ko mite mi gwa mi lero da bu kon lat ako be chan jew kep che to du no ngai kon dial no bu gwanter be nyoko mu lunye jok ko real ken Rodian ka chengne me cha ka joj ka cha ka ter right ngai kon en hotel statement mi kan mek okay ben ne de kon chiriar mi ram tel chi man by the way ke chi jiram dit jire jen wuden la brigadier general pai kon la dene ci chori che bu joj ka chi morbu ben yal mi kan ngaji no te gadien mi shoko ko chi gane tiene ka tin kon chi bat kane to wan chi gane di tiene kwalinga no ne me jojo no SSPD barin yok mari al Carodian ka ko bu no nyo joira ar ka kobo landana ngo of course ngai kone nuer wayami they are always ready ko ken gang kan community dien gang kan we dien gang kan dorian SPLA yo ka tundien ken ke dine te la dine kuma ter ken kuma jino mala nor wayam we nang tene wo en kur babu te dorian kan na kan ke ko wani de content ka kuma SPLA yo riudien dial kan wore den dobo dan le na nen bi nor wayam broda matin so jen ko dan le rod rami jen wo chin nor chero do bagang bay binak loro bang che mala kana ya bom ke helicopter ke jogin o jin ci de roch eno ci de riet ke chiro de gang kwal goro bay binak tara ki bay slave na mo dere kula chongo de na mo chi chong jega shimagwa so report me der we ko kondiara no kume SSPDF charo de alika no buga na bikan kamak ajena dana lat kenen ter right now so force cha enang ne cha nanga le kwangola gwa de dane cha ga juite of course take a distance di nane you know ne ti ngai tungwan long shika kon ne ti ngai tungwan long ne ti kon ti go front kwal jon ko no ne ko lo dana chum ko bu kon ti ngai ketin kon lat Carodian re duaran ko de no de kan jalkel so ne me goro no de jala di no okay na me da lajen mar dien dong de nyaka kon kel da lajen look Dr. Machar and wala ka Friday mene
adio je meken ling ma chod la den dong de ling met wad me Dr. Yang Machar ana chala ramisha nan ka wa logan wale mishan nan washina chi nyur alo de look de je look chermangai kon diala look jen makale bang mandien te mi chu to gwa lok wada dana wa Dr. Machar wa je lookte are loko mo je tegari ti chu to wa te karam kel kake kene de kon la judge la presiding judge ne de kon la lat ke look ram kel kake kene de to chala de wojen ti poinde je tege joy ci pointe tege joy ngai kon diale la ne de kon la ngot la ken ka leslet ki ji luong mi charam kel che mo ke joy la de diala ka paka chicken let mi nyu done mi je jojo no chiram me je tege joy en gwan lo ka mene ram dan la luk je tege joy la judge nitin ko ken la ken luk la ken a passport son wal moray kone ko chiram kel ka jay ni che je mo ke joy cha nyok mo nang ka je ke jilat kwa kwin mi jen targa mananen kap ko luk chonga jen wala ngu ka wala ala cross examination dung lawyery different lawyer Dr. Machar chi ka to gore di ka ta dan tiken Ramadan la for run forensic expert with South Africa je to go dunde no de ku ne kan prosecution team then they not sure maybe they finalize ni je mi Dr. Machar ramba yen ke ramba lo nder you to kan je kwara so me tin jenene cha lugo mo cha je jok lo ba je luk ka chang ka jandang ro maybe chalat ke jelat like a Monday on 2026 ba lugo mo ba je continue wala te lugo cha luk ke kui Dr. Machar aduno ye kolar ne me ke report da ne chalat wudi chala Michael Makoy los ko jaram dan la ran justice men to ngot pinde ngai kon diala ko ngeje ko be rek Machar be je execute chala ne ko cha je ti wa chi right kan kir no cause most information jiga kaga verify source no chi right kan kir ka cha ga ti bone ko ken ene bu Dr. Machar be brar je cause cha ro je me cha jala de kan me United Nation bo shi kare ko nyoko metop kan no duno endung United Nation mo report an kan to gwasmene ti kan ku me kire no ping ni ndi chi dodo ka nyok der go no de Dr. Machar de je lun ko tele mal me de lat ke ram kel te re ti jen cha de mo to kan mal mo so mulu no de mitte mal me bere wi ka so Sudan ba Dr. Machar ba je dilun ko ramin mo me peace signatory 2018 peace reply peace agreement dan me cha tanya kir kan Dr. Machar cha de ben jojen wala bram kel betre ti jen ka bram de beterar ette mal malat ke no cha de to maram tin ga go kon bra den bi mal bi akole ben tan yendang ro den ta dan teten ko gale pressure ban me chala da wuda me chala Michael Makoy lude chala da wona ne jeni ci tang na gwa tot bu luk beted beto kan ay kon rayna lat ke delayment mele te kanet la judge mo le la pankel mo ke joy no quick corner we mean that but take delayment midi la kona lar no bajilu ne ulo nye wale bajilu nye run bajilu nye ne but kim yadi is not ready to cooperating Machar bedelu so there's more delayment katta ko ba Dr. Machar bajilu nke no de mal derben ko reng Machar me chalu nyete right now ti diala ti de ro caption ko de alingen ketin de diala ren caption ko kiri jela re kono de diala de to kon tam de ne diala de te kamal de jankan no dong de jal kel everything will be all right but kir jaramdan ente kariek right kon and so neme de la information ka kon de kon ling ka ta dan len ngaro din ke je en go palle rewi ke so Sudan neme der we ke ye de la gen report and ana de la another report me de nyoko me kweri ya gwa de me report many bala dung michituo so gor jeno de nyoko kon kel ela nyama chwal ke adut sel peke me yadi de ke jen che jien che we ka dor chwal rombe dor jane jen che jien jelken ka torbiere to wan ngai kone la kan jelke convoy mi dire lo mute ka torbiere ke jelken ka pet no wad mom jelken ka pedo wati ka police ni ke officer ko ken boti jelke motor ti kan go jigen mi ci torbiere ka chicken officer mo chicken bab kana officer di mi jelke ken an gwada mo cha officer mo cha ka bong mi cha ka bong
chi officer kel che take bot ke jangaro dien then chi officer kel do dien che liu kay ken ala motor ken den kon la to bil kon la ringa peda lung ano chi karam mo chi kana nak mi chaga tijo kala no ba wudo mo ba je chul me bi ok di jandang dich wa chi lo na te jata ke chaga tijo no ne mi cha jojo gwan o sharan sha janak ken nyam bandun ngay yen no te ga safety major ti chakan ko wu kon tama kala yen jel ka pet siana la leren gwada mo ko sharan cha jibre ko ran la gari bi ngaji no sharan mo chana bilele chana mo kariet but kwar mi jela ka bran be orech the me lara ba pay man is not about payment, it's not about you life cha nyok mo kwa return cha dwere me cha jela right now nanaje anga de yen on tama ka kenede ti ka adu self kem yadit nagrano ne ka torbiyele ka donde la ro chien but ka torbiyele ka babran duno baba ne gat yanka ku kon la no ne ala kwar la nakana cha ka be held responsible chen chira dur mu dilat you know cha ja lel ka china ro ka kwide na mo mutuo kaka so ko kwide money mi cho la rai wichin winami ka tuwa ka rumbe another thing tem chika lat gwas money ka wede wati ka dul gormi ken gujeno de kana wutin ala ka jerum beg bonete mi charum beg senior secondary school and northern year development gwazame kan chika we la dul gormi chala da kan bugana turn into university dia waja ki something ano chaka jogo no okay chagwa mugori na bia dul goro bia la ngom le dia dul gormi chala dore de no wona bia la da gwada den e ken no gone ni na mo majin mamule development mi chala na won changa dul mi to de pele wor gor munda dien gwada bi gorten mi bi development bo benen wena mo de no blan do horon gwada dan chinale tin mo shicho jin mi gore bu dolat kati ka ngwak ko nyu da roda go ala ken gwan ko secure no gwan ko jang right now chicken mat bok ne ke kim yadit ka tandien ko shush kan long so mi nyu do di mi lat ka duor yen chwa jen bi ala na mi chala na wone na me ba tene tu ne me mi cha wona me e college ka ba tene to university yen pain dun kwa jen kwa ala na university gwara dien mun mi chare leka ba yanga jeno chi amu gwa chala na me bertin bana lok kana mo bana lok but kien lo renovate na mi chala do already ma what have you done zero work by the way ko na me mi chala do already special chala do andul gonam lat ka jene ka 1948 mi wachi ne ding wanti so Sudanese ka jang ti ka gorten alo historical school ka ken bukan waten to something ya jogo no we ala rudun do dien chare jaga ken nyodo no kono development me be sibula ne tin kono yala no won welen something gwa mi mo china da tin len ye dul wal len ye char len ma turke and then banawut and then be see the expand ke banabu ga weten gwa mo bi siang bagwa but you to belani the same place and chala bu belani jenyo wrong na mo as long as jira mo no go be development ben katika kwa wor lan mu gwara dien mi chejen madana chala na wona gwande so na me ajene joga dana gore de nyaka konkel che to ngwada mo ene bana je ka nada report dien beben ke live video dien mi sham shikene me ana biata kamal no ajena ngode nyaka konkel